Tuhaye ikaze hano kuri Key-Message 250. Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro butandukanye bw'amazina meza cyane. Ni amazina twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu badukurikira hano kuri Key-Message 250. Nawe nimba hari izina wifuza ko twazagusobanurira, waza kurinyuza muri komenti ukaritwandikira maze tukazarisobanura ubutaha. Tudatinze reka duhere ku izina rya mbere. Ni izina twasabwe, ni izina ryitwa Alan. Ni izina ryiza cyane, ni izina risobanura umugabo cyangwa se umusore ushamaje, umusore cyangwa se umugabo mwiza. Ndetse haraho uzasanga risobanura amahoro, rigasobanura kandi urutare ruto. Izina Alan rifite inkomoko mu ndimi z'Abasereti, aho bishoboka ko ryakomotse ku ijambo Alan risobanura urutare cyangwa se ubwumvikane. Muri Britani izina ryamamaye mu banyacyubahiro riza gusobanura imbaraga n'icyubahiro. Izina rya kabiri ni izina Michael cyangwa se Michel. Izina Michael ni izina rikomoka ku Giheburayo rikaba risobanura ninde usa n'Imana cyangwa se impano y'Imana. Izina rya gatatu twasabwe na bamwe mu bafanzi ni izina ryitwa Derek. Derek ni izina rikomoka ku izina ry'Icyongereza. Ubusobanuro bwaryo bufitanye isano n'ubutegetsi. Mu Cyongereza cya kera risobanura umuyobozi cyangwa se umutegetsi w'abaturage. Izina rya kane ni izina Beniti. Izina Beniti rikomoka ku izina ry'Ikilatini Benedicte. Ibi bikaba bisobanura umugisha. Izina Colin. Colin ni izina rikomoka ku izina ry'Igifaransa Nicolas. Rikaba risobanura intsinzi y'abaturage cyangwa se ikiremwa gito. Hari naho uzasanga risobanura inuma. Izina rya gatandatu ni izina Irene. Iri zina rikomoka muri Irilande rikaba risobanura umuhigo. Bikeka ko kandi ryakomotse ku izina Charlene risobanura umuntu wigenga. Izina rya karindwi ni izina Delphina. Iri ni izina wakwita umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura igifi kinini cyo mu bwoko bwa dolphin. Izina rya munani ni izina Damascene. Iri zina rimaze igihe kinini cyane, riramenyerewe cyane, rikomoka ku Giheburayo n'Ikilatini, rikaba risobanura ukomoka i Damasiko. Izina rya cyenda ni izina Eri. Rikaba ari izina ry'umukobwa. Iri zina risobanura umucyo cyangwa se kwifuzwa cyangwa se ikirwa cy'amazi, rikaba kandi risobanura urumuri, rikomoka mu gihugu cya Irilande. Izina rya cumi ni izina Nara. Nara ni izina ryiza cyane, ni izina ry'igitsina gore, rikaba rikomoka mu Giheburayo. Iri zina risobanura umukobwa muto. Muri Bibiliya Nara yari umugore wa Ashuri. Izina rya cumi na rimwe ni izina Brain. Brain rikomoka muri Irilande no muri Ekosi, rikaba risobanura umunyacyubahiro cyangwa se umuhungu w'umucamanza. Izina rya cumi na kabiri ni izina Dylan. Izina Dylan risobanura umwana w'inyanja cyangwa se uwavukiye mu nyanja. Dylan ryakomotse ku magambo yo muri Welsh bisobanura ukomeye, na Ran bisobanura gutemba. Nuko izina Dylan riza kwamamara nk'izina rya mbere bitewe n'umusizi wo muri Welsh witwaga Dylan. Izina rya cumi na gatatu ni izina Ian. Izina Ian risobanura Imana igira ubuntu cyangwa se Imana ni ubuntu. Izina Ian ni izina rifite inkomoko mu Giscottish ndetse no mu Giheburayo. Izina rya cumi na kane ni izina Benson. Izina Benson rikaba ari izina risanzwe, rikaba rikomoka ku Cyongereza. Iri zina risobanura umuhungu wa Ben. Iri zina Ben kandi rikomoka ku izina Benedict, Benjamin ndetse na Bennett. Izina rya cumi na gatanu ni izina Denise. Iri ni izina ry'umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko y'Igifaransa, rikaba risobanura gukurikira Dionysus cyangwa se umuyoboke wa Dionysus. Mu migani y'Abagereki Dionysus ni imana yo gusarura inzabibu, ibimera n'imboga, ariko nanone izwi cyane nk'imana ya divayi, ibirori n'ibinezeza. Izina rya cumi na gatandatu ni izina Fabrice. Izina Fabrice rikomoka ku izina ry'Ikilatini ndetse no mu Gifaransa, bikaba bisobanura gukoresha amaboko cyangwa se umunyabukorikori w'umuhanga. Izina rya cumi na karindwi ni izina Ivan. Ni izina ry'umuhungu, rikaba rikomoka mu Gisilave ndetse kandi rikomoka no mu Kirusiya, wanarisanga kandi mu Giheburayo. Iri zina rikaba risobanura Imana ni ubuntu. Izina rya cumi n'umunani ni izina Soline.
iri ni izina ry'igitsina gore rikaba rikomoka muri Espagne. Iri zina risobanura urumuri rw'izuba. Izina rya 19 ni izina Cecile, ni izina ryakomotse ku mukobwa wo muri Welsh. Iri zina rikaba rikomoka ku izina gakondo rya Welsh Cecility, bisobanura gatandatu. Mu Gifaransa nk'impinduka y'ijambo ry'ikilatini Cassius, bisobanura impumyi cyangwa se ijisho rimwe. Izina rya 20 ni izina Noria, ni izina riboneka muri Korowani, rikoreshwa rero ku bakobwa, rikaba risobanura umucyo cyangwa se mwiza. Iri zina mu gihe burayi ariko risobanura umucyo cyangwa se umuriro w'Imana. Niba kandi wishimiye iyi video, wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye, harimo ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibindi. Ikindi kandi watwandikira muri komenti nimba hari izina wifuza ko twazagusobanurira ubutaha. Izina rya 21 ni izina Gael. Iri zina rikomoka ku rurimi rw'Igifaransa, aho risobanura umuntu utunganye kandi w'umutima mwiza. Hari naho uzasanga risobanura umuntu udasanzwe. Izina rya 22 ni izina Niki. Iri zina ryitwa n'umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu, rikaba risobanura ninde ushobora kungana n'Imana. Hari naho uzasanga risobanura umuhungu. Izina rya 23 ni izina Aime, ni izina ry'igitsina gabo, rikaba rikomoka ku Gifaransa. Imiterere yaryo ku mugore ni Aime hariho ebyiri, risobanura ukundwa, umukundwa cyangwa se gukunda. Izina rya 24 ni izina Gilles. Izina Gilles risobanura ubuto, rikaba rikomoka muri France. Izina rya 25 ni izina Darcy. Iri ni izina rikomoka muri Irlande, rikaba risobanura umusatsi wijimye cyangwa se ukomoka ku mwijima. Izina rya 26 ni izina Kevin. Iri zina Kevin ni izina ry'icyongereza ariko rifite inkomoko yo muri Irlande. Iri zina risobanura uburanga, ubwitonzi n'ubugwaneza. Izina rya 27 ni izina Apolineri. Iri zina Apolineri ryakomotse ku mana y'Abagereki Apollo, bikaba bisobanura gusenya cyangwa se urumuri. Izina rya 28 ni izina Titus. Ryari izina rusange ry'Abaroma ryatanzwe mu gihe cya kera, rikaba ryarakomotse ku ijambo Titilis. Ibi bisobanura umutwe cyangwa se inyandiko. Izina Titus rifitanye isano n'icyubahiro, imbaraga ndetse n'ubuyobozi. Izina rya 29 ni izina Helos. Iri zina rikomoka ku ndamutso y'icyongereza ikoreshwa mu gusobanura gushimwa cyangwa se kwitabwaho. Bituruka kandi ku ijambo rya kera ryo mu Kidage. Izina rya 30 ni izina Helois. Iri ni izina risobanura izuba. Iri ryari izina ry'umusore w'Imana y'izuba mu Bugiriki. Izina rya 31 ni izina Dorike. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki kandi ryerekeza ku bwoko bw'Abadoriyani. Abadori bari ubwoko bukomeye bwa kera bw'Abagereki bwigaruriye uturere twa Peloponese ndetse na Kirete mu gihe cya Misiniyani. Izina rya 32 izina Dolo. Dolo riva kuri Doroti kandi bisobanura impano y'Imana. Izina rya 33 ni izina Savio. Iri zina rikomoka ku Gitaliyani, risobanura umunyabwenge wize. Izina rya 34 ni izina Kedi. Iri zina rikaba risobanura umuhungu wa Adamu. Izina Kedi kandi hari naho risobanura ikibaya, umugezi cyangwa ahantu hera. Izina rya 35 ni izina Emeka. Muri Igbo iri zina risobanura ibikorwa bikomeye cyangwa se Imana yakoze byinshi. Izina rya 36 ni izina Jackie. Ni izina rikomoka ku Giheburayo, Icyongereza n'Igifaransa, rikaba risobanura mwene Jacques, umufasha cyangwa se Imana inkingire. Izina rya 37 ni izina Sylvain, rikaba ari izina ry'umuhungu rikomoka ku Gifaransa, rikaba risobanura inkwi cyangwa se ishyamba. Izina rya 38 ni izina Nelson. Iri zina risobanura mwene Neri, rikaba kandi risobanura intwari cyangwa se ishyaka. Ni izina ry'icyongereza ryakomotse ku Kigereki. Izina rya 39 izina Puence, risobanura byera. Izina rya 41 ni izina Bravo. Iri zina rikaba risobanura ni byiza cyangwa se ubuhanga cyangwa ubutwari. Bravo ni izina ry'umuhungu rikomoka mu Kilatini n'Icyespanyol. Izina rya 41 ni izina Aloys.
Iri zina ry'umuhungu rikomoka mu Budage rikaba risobanura umurwanyi uzwi. Izina rya 42 ni izina Francine, rikaba rifite inkomoko y'Igifaransa. Ryakomotse ku ijambo ry'Ikilatini Flancus risobanura umuntu wigenga, risobanura kandi ukomoka muri France. Izina rya 43 ni izina Emeline. Mu Kidage risobanura imbaraga, rigasobanura intwari ndetse n'umwete, yewe hari naho risobanura akazi. Mu gihe mu Kilatini ariko Emeline bisobanura kwigana cyangwa se guhangana. Izina rya 44 ni izina Honorine. Iri ni izina ry'umukobwa rikaba rikomoka mu Gifaransa no mu Kilatini, rikaba risobanura icyubahiro. Izina rya 45 ni izina Havi, rikaba rikomoka mu Gifaransa n'Icyongereza. Izina Havi risobanura intambara ikwiye. Iri zina kandi ryerekana imbaraga, ubutwari n'ubushobozi bwo gutsinda ibibazo. Izina rya 46 ni izina Euleri. Ni izina rikomoka mu Kigereki, rikaba rihabwa abana b'abakobwa, rikaba risobanura kuvuga neza. Mwakoze kubana nanjye muri ubu busobanuro bw'amazina. Mwari kumwe nanjye Umulisa. Twandikire muri comment nimba wifuza izina twagusobanurira, maze ubutaha tuzarigarukeho. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye bye.